Haya. Hii ni siri kubwa sana. Tena nakwambia siri na mwenye nayo bwana. Yeye mwenyewe ndo anajua siku wako. Mpira mpigwa kule. Goalkeeper no! Bimenyimana Caleb! Piga mkwaju nzuri. Goalkeeper hakuweza kujua mpira umepita wapi. Ile angalia amepiga mkwaju fresh kabisa. Metunda kidogo. Goalkeeper alichelewa kidogo. Atanze pasi ashakisha Niyonzima, pasi nziza cyane hariya katurebe Bonfils Caleb igitego atanze pasi ashakisha Niyonzima, pasi nziza cyane hariya katurebe Bonfils Caleb igitego He's in space here. He turned back. Oh my word, what a save! Brilliant save. The Burundi bench thought it was in. Full-time football. Falls loose, he's in space here. He turned back. Oh my word, what a save! Brilliant save. The Burundi bench thought it was penalty irabonetse rero turebe umunyezamu Mfashingabo Ismail areba uburyo penalty igiye guterwa. Umutoza Robertinho nawe ariho arareba penalty iratewe igitego Protejatiri wajya kumushyiramo ukuguru ngo amushangike. Gusa ni penalty nziza itewe na Caleb wari bien concentré. takishije igitego kuva kare hanyuma akaba akibonye. Aha ni uburyo Pase nziza yatanzwe n'umusore Caleb. Tugatsinzi. gatsinzi. Reba ariko build up ahantu yahereye kwa bukuru hariya ahereza Caleb ahita akora talona. Encore une belle illustration, il y a une possibilité là, là tu joues très bien, tu passes en vitesse, là tu essaies de dribbler, et regarde là, voilà. Mais c'est là que tu perds, parce que lui il vient avec l'épaule, tu peux pas perdre, c'est ce que je te dis, tu dois être plus fort. Quelque chose de beaucoup plus positif, là c'est magnifique. Déjà l'appel il est bon, le contrôle là, tu évites, et là tu vois tout de suite l'appel de balle, c'est magnifique. Magnifique, c'est très bien joué de ta part, vraiment très bien joué. Après c'est de nouveau, regarde, magnifique, là tu utilises magnifiquement bien ton corps, tu frappes. De nouveau c'est l'exécution, comme ta première occasion là en première mi-temps. Ça se joue sur des détails le haut niveau, et puis ça tu peux travailler. Tu dois travailler. Bonfils Calebas, Bimenyimana, vienas prieš vartininką ir įvartį pelno Bonfils Calebas. Lygina rezultatą Atlanto legionierius, epizodo pakartojimas čia atsidūrė, kai ištekėjau pirmajame kėlinyje. Riterių proga, Lukas Paukštė, nuopelno jam. Mofi, perdamas Marazui, susikūrė savo progas, bando atlikti smūgį. Marazas perdamas Mofiui, šis virš vartų. Vaskesas, Svatinas ir buvo jau šiek tiek prabėgęs kamuolį ir jam net ir nebūtų patogu smūgiuoti. Darvydas Šernas ir 1-0. 1-0, Darvydas Šernas neįmuša pats, bet sugeba atiduoti rezultatyvų perdavimą. Calebas Bonfilsas, 1-0, gražus įvartis. Ir matote, kaip švenčia Įdovu ir Bonfilsas. Panevėžys 0, Atlantas 1, 30 rungtynių minutė. Na, įdomu dar pažiūrėti epizodą. Geriau ginasi, o čia ir Atlantas atakuoja, pavojinga situacija, Bonfilsas ir pirmasis įvartis. Ir įvartis, kur turbūt sutinka, na jeigu nelygiai taip pat kaip Sūduvos įvartį, bet vis tiek. Sūduvos ir galiai, kaip ir sakiau.